Makiaria hindi ya mururungano nginyagia kware-ini no Aikari aya maugite makoretwo makigerera ihinda iritu muno na gucungiriria aingi ao gutura thibitari-ini makirigitwo mirimu iria yumanaga na kuhihia riera ritari itheru. Mongereire na kuga marikaniire mahiga maya ma kwenjwo kwa ihinda ria mieri 3 no nginyagia umuthi mihang'o ino no ikoretwo igitwarithio na mbere, undu uria merumite keni na kuga matigwitikiria uthie na mbere. Vile waliotuelezea itachukua 3 months ni ku level 2 ground ya kuuza shamba. Kama wakaaji tulikaa chini tukawapatia barabara ya kutumia na wafanye hiyo kazi yao within 3 months. Huyu wamemaliza na waondoke. Hadi wa leo hakuna kitu na bado kware inaendelea na hatujui itaisha lini. The office in Machakos and also in Nairobi from NEMA have not even come to the ground and maybe given a clean bill of health for any mining which is going on. Thina ungi ukoretwo ukireho ni wenji wa mahiga maya ni guthuka gwa barabara kumana na rori ndito iria ikoretwo igithie kuo, makiuga manageria guteta hindi gutire ikinya ria kumateithia ririria tacukio. Kukinyesha wakaaji wenyewe hawezi fika maboma zao. Magari ndogo hawezi pitia, mali lori kubwa imekanyaga ikasink kwa sababu hii area ni black cotton huko mbele. Na kwa black cotton ni ngumu sana, ikikanyagwa na lori gari ndogo ni shida kuingia kama kumenyesha. Kwa hivyo tumepata tabu ya magari kuingia, tumepata insecurity. Unapata watu vijana wanakuja huko hatujui na kina nani, na usiku nasikia majumba za watu zinagongwa, mafence zinakatwa wakitafuta kitu ya kuiba. Ciana ituura-ini riri nicio ihutitio na njira nene, aciari makiuga nyingi ciacio itoire na thina wa kuhihia, undu uria utumite maibirwo ni garama ya urigiti. Wale ambao wamekaa na wana manyumba ambayo yana surround mahali hapa wameweza kuadhirika, wengine ni wagonjwa, wengine wanaenda mahospitalini, hata magonjwa hayaponi kwa sababu ya vumbi. Mimi mwenyewe kijana yangu amehama kwa nyumba kwa sababu hawezi kaa kwangu na vumbi iko mingi na ako na allergy ya vumbi. He's in a boarding school, lakini akikuja holiday anakaa siku 2-3 anaenda kukaa na dada yake kwa sababu huko it's more safer for him. But akikuja anatoka na homa na anarudi na homa. Elijah Mweo umwe wa ene nyumba iria iri mugunda-ini uyu atariirie ati matire magĩa na mucemanio wa gwĩtĩkĩria wenji wa mahiga, akiongerera na kuga rutha rwa kwenja mahiga mugunda-ini uyu rwaya gukorwo ruheanĩtwo nĩ aruna ake endi. Hear our plea. Come to the ground and see for yourselves and help us. Help us stop this illegal quarrying and help us bring to book those who have destroyed this wonderful land. Igeria ritu ria kwaraniria na uria urenja mahiga guku ni riringite ihiga thutha wake kurega kwaraniria na ithue, ona gutuika thirikari ni iraniire guthuthuria na gutacukia makinya ma kiwatho. Handu-ini ya Kameme TV ni nani njitagwo Francis Mwangi wa Wira.